reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza nanone mwebwe mukurikira uyu mubero twizere ko mumeze neza cyane kandi mwamaze gukora subscribe kuri Neza Media TV. Ni amakuru yihuse cyane atugezeho kano kanya tugomba kugezaho natwe rwose ukayabona mbere yuko yumva ahandi hagiye hatandukanye. Imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kuba imirwano yongeye kuba mibisi rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abagifasha bose uko bakabaye Wazalendo FDLR abarundi ndetse rwose na P5 nayo muri iyi minsi igenda ifatanya n'igisirikare cya leta guhangana na mama 23 bafatanyije na twirwaneho. Hari amakuru tugezeho kano kanya yuko urugamba rwongeye kwa rubisi kandi rwaguyemo benshi mu barwanyi. Ese ni kuruhe ruhande byifashe bite byose rwaje bikurikire muri aya makuru. Hagati aho kandi n'ubwiye mirwano iri kugenda iba M23 yo yasora itangazo ryihanangiriza cyangwa se rikomeye cyane itangazo rimo amagambo akakaye akomeye ku buryo rwose ubona ko ibintu bigiye kongera bigasubira ibubisi cyangwa se irudubi. Nyamara murabizi ko hari ibiganiro biri guhuza M23 na leta ya Kinshasa Geneve mu Busuwisi ndetse rwose bikaba byaranasinyiwemo amasezerano agiye atandukanye aho M23 yasinyiye kuba bahagarika imirwano cyangwa se agahenge CCLF hagati ya M23 nyine na leta ya Kinshasa, bombi bagashyiraho impande zibahagararira muri ako gahenge mu kukagenzura baba mu bya gisirikare ndetse no muri politike. Hakazamo MONUSCO, hakazamo yewe abo muri ICGR cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, bose bakaza muri ubwo bufatanye kugira ngo habeho agahenge. Nubwo rero bimeze bityo kandi imirwano yo ntigeze hagarara na gato n'akaga na gatoya. Hari ibitero bya drone nza kukubwira uko byagenze ndetse nuko byifashe muri Minembwe, byose biri muri aya makuru. Uraza kumva ko bitoroshye na gatoya. Hari imirwano imasisi ikomeye yakasa mutwe, byose turaje tubigarukeho. Hanyuma rero ikindi tuza kukubwira nuko kugeza ubu ngubu kandi mu bindi biri gutangazwa rwose nuko nyuma y'ibyo ngibyo hari amakuru atugera agaragaza yuko umujyanama wihariye wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masad Bolos nawe yagize ibyo atangaza kuri AFCM 23. Bimeze bite ubundi Amerika yo ihagaze he kugeza ubu ngubu? Kuko ibyo nawe yatangaje birerekana ko harimo ikintu gikomeye cyane. Ibintu yatangaje kuri M23 umuntu we ntabwo byoroshye na gatoya. Amerika nayo sinzi uburyo ibyaye bimeze muri ibibazo biri kwera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nitwa Isaac, reka tutangira n'aya makuru tudatinze tudakerewe. Mbere yuko mbabwira iby'imiripuko cyangwa se imirwano ikomeye cyane iri kuba, reka duhere kuri kingi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yemereye abahuza mu biganiro bihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 cyangwa se AFCM 23 ko igiye gufata ingamba zikomeye zigamije kurinda abasivile, guhagarika ibikorwa byo kubagira nabi no kutazongera kwibasira ibikorwa by'ubuhinzi n'amatungo yabo. Ariko ibi yabitangaje ku munsi w'ejo bundi. Impamvu mu misengarura rino tangazo no kugira ngo tubyanishe n'ibiri kuba nibyo ngiye kukubwira mu kanya gatoya. Iyi leta yatangaje ibi ngibi yahise ikora nyuma yaho. Urumva ko ari akumiro, uraza kumva ko bitangaje cyane n'inkubwira iby'abanyamurenge bari gutangaza n'ibyo yabakoreye hariya Iminembwe. Uraza kumva ko ibi ngibi rwose bitangaje kuko ibi babitangaje mu gihe mu bice bitandukanye n'ubundi byo mu burasirazuba bw'iki gihugu muri Minembwe cyane cyane ku Ndondo, Mikenke hari hakomeje kugaragara ibibazo bikomeye cyane by'umutekano muke ntinugirwamo uruhare n'ibitero bya FARDC iri gukoreshamo amadrone igenda irasa ku baturage umusubirizo, ndetse byageze naho ikoresha n'indege mu bwoko bwa Sukhoi 25 za zindi yakoreshaga muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo yashakaga guhangana M23 igihe bafatanaga ibice bitandukanye, ifata ibice bya za Santere, ifata za Sake, ifata za Rucuru, hose ikaharangiza ikagenda igafata umujyi wa Goma n'ahandi hatandukanye itayerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Igihe nibwo bakoreshaga indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 bakuye mu gihugu cy'Uburusiya rwose. Nyuma yaho baje no kugura izindi zo mu bwoko bwa drone nyine ariko zo mu bwoko bwa CH4 bakuye mu Bushinwa n'ahandi hagiye hatandukanye. Aha rero baraharashe kugeza ubwo bazanye n'izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi. Ariko ejo bundi bageze gutya baratangaza bavuga ko bagiye guhagarika ibi bitero. Abantu bavuga bati se leta ya Kinshasa yisubiyeho bigenze bite? Rero nuko nguko byari bimeze. Amakuru rero ava muri ibyo bice yavugaga ko yavugaga ko cyane muri Minembwe ku Ndondo na Mikenke hari hakomeje kugaragara ibibazo bikomeye cyane by'umutekano, aho amakuru rwose aturuka ku baturage n'imiryango yigenga yagaragazaga ko hari ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abasivili n'abanyamurenge ku buryo n'amatungo yabo yicirwa ku gasozi, amwe akaribwa andi agasiga agaramye aho ngaho, nyine bigaragaza yuko ari ukwibasira ubwoko mu buryo bukabije cyane. Amakuru ava muri ibyo bice n'ubu ngubu bavuga ko ingabo za leta ya Kinshasa zagiye zirasa ibisa
ibisasu mu mihana ituwemo n'abaturage. Hari akenshi rwose murenge usanga akenshi banakoresha ijambo imihana uvuga nyine agace runaka. Niba tuvuze ku Ndondo ni umuhana runaka, niba tuvuze mu Bidegu, niba tuvuze rwose mu kwa Murima, niba tuvuze mu Koko, aho ngaho baba bagiye ari umuhana runaka. Aha rero rwose bagendaga baharasa ibisasu bikagira ingaruka zikomeye cyane ku mibereho yabo ya buri munsi, ndetse hari n'abaturage bavugaga ko ibitero byatumye benshi bahunga ingo zabo, bamwe bagasigara nta mitungo bafite, mu gihe abandi babuze amatungo n'imyaka byari batunze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuko abaturage bahari Iminembwe ubusanga kenshi batunzwe n'amata, bifitiye inka, baragurisha, bafite imyaka bareza cyane ibigori n'ibishyimbo. Ubu rero kuko nta hantu hera, ariko ugasanga nyine ubuzima bwabo bushingiye ku buhinzi, ibyo byaje gukomwa mu nkokora nizo za FDL, nizo za Mayimayi, kongeraho n'igisirikare cya leta gifatanyije n'abarundi. Rero uretse kuraswa kw'ibisasu, hanavugwa ibikorwa byo gusahura imitungo y'abaturage rwose, bamwe mu basirikare bashinjwa kujya mu ngo z'abasivile bakajyana ibyo basanze birimo ibiribwa, amatungo ndetse n'ibindi bikoresho by'agaciro bakabigurisha. Ibikorwa byakomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage no mu burasirazuba bwabo. Rero nazanye rino tangazo mvuga ko leta ya Kinshasa yari yatangaje ko igiye guhagarika ibyo bitero mu gushaka umuti urambye. Ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na M23 bikaba byari bikomeje kwitabwaho n'amahanga, aho abahuza bashimangira ko kurinda abasivili ariyo nyingi ya mbere ya mwamba y'amahoro arambye. Amasezerano yo guhagarika ibikorwa byibasira abaturage ashyirwa imbere nk'intambwe ikomeye yo kugarura icyizere hagati y'impande zihanganye. Rero nubwo leta ya Kinshasa yemeye izi nshingano, abakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko hakenewe ingamba zifatika kandi zihuse zirimo gukurikirana no guhana abakora ibyaha byibasira abasivile, kugira ngo ayo masezerano atazaguma ku mpapuro gusa. Reka rero tujye ku nkuru nyamukuru ifitanye isano n'ibi ngibi. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje gusuka ibisasu mu bice bigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 na Twirwaneho. Iri huriro AFC naryo bigatwara bakagaba ibitero mu bice bigenzurwa n'iri huriro, bigatwara ubuzima bw'abasivile benshi. Kuko no mu ijoro ryakeye rwose nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, yatangaje ko guhera mu masaha 9 y'urukerera ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryagabye ibitero bya drone z'ubwiyahuzi mu gace ka Mikenke muri komine Minembwe. Yagize ati saa 11:30 izi ngabo zanagabye igitero ku gace gatuwe cyane ka Mitimingi muri teritwari ya Masisi, hangirika ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, hangirika byinshi, imiryango myinshi irahunga. Mu ijoro ryo ku itariki 18 rishyira ku 19 nabwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryagabye ibitero by'imbunda ziremereye cyane zirasa mu ntera ndende, harimo na drone z'ubwiyahuzi mu duce turimo Karingi na Bidegu muri Minembwe na Mitimingi no mu bice bihana imbibi naho. Urumva nanone Kanyuka akagira ati AFC M23 ikomeje kugaragaza ukurenga ku gahenge kenshi gakorwa nkana na leta ya Kinshasa, bagashimangira ko rero ngo biteguye rwose kurwanira abasivile no gushiraho umwanya ukwiye w'umutekano kugira ngo barinde abaturage intambara bashozwaho na leta. Leta ya Kinshasa renga kabikomeje kugaba ibitero rwose nyuma yaho M23 byumvikanye ko imirwano y'urwego mpuzamahanga ruzajya rugenzura ibyubahirizwa ry'agahenge mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo itangira vuba kugira ngo bahagarike imirwano, hatangire agahenge. Nubwo rero M23 itangaza ibingibi, amakuru tugiraho yizewe nyanyayo nuko ahangaha Mikenke habereye isibaniro rikomeye cyane. Mu gihe leta ya Kinshasa yagabaga ibi bitero, yaje gutungurwa na operation. Ubundi imirwano batangaza ko yabaye aha mu masaha 11, ariko kandi yatangiye mu masaha ya saa 8 igeza saa 11. Saa 11 zigeze M23 yabakijeho umuriro, ikora operation idasanzwe ikomeye cyane, irabazenguruka ahangaha rwose Mikenke za Karingi ku buryo babuze aho bahungira cyangwa se aho wihindira. Nta bahunganaga n'undi, nuvuga ngo aho umuntu yabonaga amenera niho yahungiraga. Bivuze iki rero? M23 nyuma yo kubakoreraho iyo operation muri urwo rukerera ndetse hatanabona neza, yabamishemo urufaya rw'amasasu, yamaze kwizera neza yuko yabagose, ibamishamo urufaya rw'amasasu ku buryo rwose
byarangiye bakwiye imishwaro, ariko kandi si ugukwirwa imishwaro gusa, kuko amakuru atugera avuga ko abagera muri 21 bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahasize umutwe cyangwa se bishwe, nkuko bitangazwa n'abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko abo mu bice bya za Bidego, Mikenke, Gakenke, Karingi. Bavuga ko ibyabereye Karingi ari ibintu bidasanzwe, ko M23 yigaragaje mu buryo bukomeye cyane. Aha rero biragaragaza ko M23 nayo ikomeje kugenda yihagararaho mu buryo bukomeye, ku buryo rwose ubona ko ibyo leta ya Kinshasa iri gukora, itegura amaramforo, itegura imirwano cyangwa se itegura kugaba ibitero kuri M23, bishobora kuba bitazagerwaho, kuko ubundi leta ya Kinshasa imaze iminsi yitegura imirwano ikomeye, ku buryo ubona ko yasutse abasirikare benshi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, abenshi muri bo bakaba baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ko rero kugeza iyi saha abarwanyi cyangwa se abo mu ruhande rwa coalition ya FARDC bamaze guhunga, nta numwe ukigaragara ahangaha mu bice byo bya Karingi na za Mikenke. M23 yabashushubikanyije, ibyo inzozi bari bafite zo kuza kwigarura ku Ndondo nazo bimeze nkaho basubije amerwe mu isaho. Amakuru agaragaza ko rwose kugeza muri aya masaha nkubwira iyi nkuru nta masasu akiri kumvikana. Ku rundi ruhande nanone tugarutse i Masisi, aho M23 atangazaga ko buri muri meeting yatangazaga ko yagabweho ibitero na coalition ya FARDC, naho bivuga ko abagera muri 7 bo ku ruhande rwa Wazalendo, ni Wazalendo benshi hano mu Timingi harwaniye Wazalendo kurusha abandi benshi muri coalition. Ni ukuvuga ngo ubundi mirwano mu ruhande rwa FARDC murabizi ko iba irimo Wazalendo, ibirimo FDLR, ibirimo FDLR mu gisirikare cya leta muri iyi minsi, ndetse haba harimo na P5 ya Kayumba Nyamwasa ndetse na Jean-Luc Habyarimana muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane barwaniye muri za Gakenke, za Mikenke, za Karingi, aho ngaho za Mukoka, aho ngaho za Murima, iyo barwaniye mu Bidego, iyo barwaniye aho nyirizina muri Kundondo, aho burya kenshi haba harimo na P5 ndetse na benshi mu basirikare b'u Burundi bamaze iminsi bisuka hariya n'ibitwaro byinshi, nkuko twagiye tubagezaho mu makuru yacu agiye atandukanye, twagiye tubagezaho mu cyumweru gishize. By'umwihariko ubundi kuva ku wa mbere w'icyumweru gishize kugeza ku cyumweru, ingabo zari zikiva mu gihugu cy'u Burundi zisuka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, zambukiye hariya rwose za Rumonge, zikaza zikisuka hano mu butaka bwa Kongo. Ndetse amakuru avuga ko nubwo bajyaga muri ibyo bice bya za Karingi, za Mikenke n'ahandi aho ku Ndondo, ari bashaka kujya hafi yo ku Ndondo, kuko ku Ndondo ubungu barimo M23 yarabirukanye, kuko n'ikibazo gihari no gushaka kwisubiza iyi Ndondo, ndetse bamara gufata ku Ndondo bikazabaha amahirwe yo kwerekeza Iminembwe, kuko niyo target nyamukuru, kuko ku Minembwe ngo hitegeye aho bitabanzi babo, ngo hitegeye aho M23 iri, hanitegeye ndetse ngo u Rwanda, kuko harimo n'imigambi gushaka gutera u Rwanda. Urumva nta kindi cyaba kibeshije hariya Kayumba Nyamwasa, nta kindi cyaba kibesheje hariya Jean-Luc Habyarimana, nta kindi kibesheje hariya FDLR n'uwo mugambi. Ibi rero bikaba birimo ubufatanye bukomeye cyane bwo kugira ngo babe bafata ku Ndondo, nibarangiza bamanuke bajye gufata hehe Iminembwe. Nibafata Minembwe bazajya basuka amasasu aho bashaka, kuko nta hantu rwose hari imisozi miremire cyane ku buryo bizaba bifasha cyane. Ariko kandi kuva batangiza izo ntego byababereye ihurizo rikomeye cyane, cyangwa se byabaye urusobe. M23 byabakoreye ku munsi w'ejo angaha Ikaringi ni ibindi bindi, ariko kandi nibyo bakoreye i Masisi nabyo ni ibindi. Rero navugaga ko ibyabereye i Masisi bitarimo cyane, bitarimo ndetse abarundi, bitarimo P5, harimo FDLR na Wazalendo ndetse na FARDC, ariko benshi bari Wazalendo. Inayo mpamvu benshi mu basize umutwe arabo mu ruhande rwa Wazalendo. Rero amakuru agaragaza ko 7 basize umutwe, abandi bagera muri 50 barakomereka mu buryo bukomeye cyane, ku buryo bajyanwa ku bitaro, bamwe bahetswe mu ngobyi, abandi bakagenda babahetse ku bitugu, nkuko musanzwe mubibona hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo iyo bahungisha abakomerekeye mu urugamba. Aha rero rwose M23 ivuga ko aha rwose ivuga ko ibyo leta ya Kinshasa iri gukora bigomba kuzabakoraho uko byagenda kose. Nukuvuga ko igiye gukora ibishoboka byose ikarwanira abaturage b'abasivili bakomeje kugenda bicwa, ndetse nayo ubwayo ikarinda ibice byayo igenzura bikomeje kugabwaho ibitero n'uruhande rwa coalition ya FARDC. Rero biri kuba mu gihe rwose hari ibiganiro byari bimaze iminsi biba, hagasinywa amasezerano, basinye amasezerano IGVM ya Gahenge nkuko nabikubwiye, ndetse impande zombi zigaturanya abazihagararira mu kugenzura aka Gahenge, hakazamo MONUSCO na ICDR, ndetse hakaza mu buryo butagaragara neza, hakazamo rwose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibiganiro byasize impande zombi rwose zikiza umukono kuri ayo masezerano, ndetse abantu batangira kwirutsa bavuga bati se hari ikigiye kuba kugira ngo nibura
tubone ko imirwano yahagarara. Kugeza ubu rero ni ibintu bikomeje kugenda biba urusobe cyane. Hanyuma umujyanama wihariye wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masad Barros yagaragaje ko igihugu cye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine gishimira intambwe yatewe hagati ya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFCM 23. Arashimira intambwe, nyamara imirwano kurundi ruhande irakomeje cyane, ibi nabyo bikibazwaho. Rero ngo ni intambwe igamije kurangiza intambara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Yavugaga ku byavuye mu biganiro byahuje AFCM 23 na Leta ya Kinshasa mu Busuwisi guhera ku itariki 13 kugeza ku itariki 17 Mata 2026. Ibiganiro byanabaye iminsi myinshi, kuva ku itariki 13 kugeza kuri 17, urumva ntabwo ari iminsi mike baganira, impaka ari ndende, hafi rwose kurwanira mu biganiro. Masad Barros yagaragaje ko rero bishimiye kuba intumwa za Kongo n'iza M23 byagize ibyo byemeranyaho hagamijwe guteza imbere ibikorwa by'ubutabazi, gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge no kurekura imfungwa z'intambara. No kuvuga ngo Leta ya Kinshasa igomba kugira birekura. Mwumvise ko twabwire ko Leta ya Kinshasa yemeye kuba yarekura 311 ba M23 ikarekura abagera muri 600 gutyo barenga, mu rwego rwo kugabanya amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ibikorwa bifatika bishobora gutuma ubutabazi bukenewe bugera ku baturage ndetse bikihutisha amahoro n'iterambere rirambye mu karere. Ati kandi birashimishije cyane kubona iyi intambara igiye guhagarara. Ati intambwe imaze guterwa kandi tutegereje kubona vuba amasezerano ku zindi ngingo mu gukomeza inzira y'amahoro. Anashima rero ngo abafatanyabikorwa bafashije mu kugera kuri ubwo bwumvikane hagati y'impande zombi, barimo Katari, barimo Busuwisi, barimo Togo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, ndetse na MONUSCO, ICGLR, EVGM, UN, OCHA ndetse na ICRC, Croix Rouge n'abandi benshi bagize uruhare mu gushyira mu bikorwa ibyo biganiro cyangwa se mu gutuma ibyo biganiro bigerwaho, kuko ngo biri kugenda bitanga umusaruro. Mu gihe rero nubwo bimeze bityo, abanyekongo ntarakomeza iyi nkuru. Abanyekongo bamwe cyane cyane abo mu bwoko bw'abavuga ikinyarwanda cyangwa se mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge bari gusohora amatangazo umunsi ku munsi nk'uko mwagiye mubyumva, bavuga bati se ibiganiro bimaze iki biri gutangirwa i Geneve cyangwa se n'ahandi, ko nta musaruro biri gutanga, ko bakomeje kugenda bicwa umunsi ku munsi. Ndetse mu minsi ishize bari banasohoye amajwi bavuga ko bagiye gukora imyigaragambyo y'amahoro idasanzwe, igakorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igakorerwa kuri ambasade ya Kongo muri Amerika, kugira ngo bagaragaze agahinda n'akababaro kabo, bagaragariza Amerika yuko ibyo Leta ya Kongo ibabwira ko hari amahoro mu burasirazuba ntayo, ko ahubwo bagenda bagasura ibiri kubera kuri tere, bakareba uburyo ibintu byifashe. Aha rero rwose ibitangazwa na Amerika yuko ibiganiro biri gutanga igisubizo kirambye, biragaragaza ko bihabanye cyane n'ibiri kubera ku mirwano cyangwa se biri kubera ku kibuga hariya mu burasirazuba bwa Kongo, kuko umunsi ku munsi niko hagaragara abiciwe mu bitero bigabwa n'ingabo za leta banakoreshejemo noneho muri iyi minsi drone. Rero muri ibiganiro byahuje impande zombi, ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 byumvikanye kurekura imfungwa zirenga 400 mu minsi 10 iri imbere no kugenzura ibahirizwa ry'agahenge mu gihe kitarenze icyumweru. Rero biteganyijwe ko Leta ya Kongo Kinshasa izarekura nk'uko nabikubwiye imfungwa 311 za M23, mu gihe M23 izarekura izirenga 600 za leta. Ibyo bikazakorwa mu rwego rwo kongera icyizere hagati y'impande zombi, ariko kandi urabona ko icyizere kiri kugenda kiraza amasinde ukurikije ibiri gutangazwa na M23 ivuga ko ikomeje kugabwaho ibitero na Leta ya Kinshasa, mu gihe Leta ya Kinshasa nayo ivuga ko ngo ari M23, kuko nayo mu mwanya washize yasohoye itangazo ivuga ko ngo M23 yiyo ngiri kugenda ibashotora, hakabaho kwitana bamwana, ariko M23 igatangaza ko ibikorwa na leta igomba kuzabyishyura uko byagenda kose. Nuko nguko rero bimeze. M23 kandi nubwo bimeze bityo ikomeje ibikorwa byayo, ikomeje kugenda ishyiraho icyo twita local defense cyangwa se inzego z'umutekano z'ibanze, ikomeje kwinjiza abarwanyi muri mu gisirikare cyayo, ishyiraho polisi, ishyiraho inzego z'ubutabera, ndetse na ikora ibikorwa remezo, kuko mwarabibonye ejo muri za Kibumba ashyizeho yabahaye umuriro w'amashanyarazi, mwarabibonye za Masisi yerekanye uburyo abaturage bagomba kujya bakora umuganda, mwarabibonye rwose muri Kivu y'Amajyaruguru burya yashyizeho ubuyobozi bushya Igoma, za Rubero mwabonye ko yashyize umuyobozi mushya muri teritwari yaho, bigaragara ko yo yifitiye gahunda yo komeza kugenda yagura ibikorwa byayo, ishyiraho ubuyobozi, ishyiraho iki, ku buryo ubona ko ibyo kuba yarekura ibice nk'uko Leta ya Kinshasa ibisaba cyangwa se ibishaka byaba ari inzira ndende cyangwa se biri kure nk'ukwezi.
ari naho bamwe bahera bavuga bati uko byagenda kose urabona ko M23 ibyayibayeho 2013 bizagorana ko byongera kuyibaho. Ushize yashyizwe igitutu irekura umujyi wa Goma n'ahandi hatandukanye ijya mu buhungiro mu Rwanda no muri Uganda. Uyu munsi wa none irubaka ibikorwa bitandukanye ku buryo ubona ko ibyo kuba yarekura ibice byaba ari inzira ndende. Reka rero rwose mbashimira aya makuru tuyasoreze ahangaha. Mbashimire cyane icyo nabasaba no gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho 5 kuri 5 cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse, mugakanda like, mugakanda share, mukaduha comment. Mukomeze kugira ibihe byiza.